Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Through induction of solar dryers and good packaging. Solar hybrid dehydrator, which is also displayed in the tablet, was introduced, demonstrated, and was found to meet the modern requirement of safe, hygienic and clean food. The dehydrator consists of rigidly fabricated structure with stainless steel or food grade covered with polycarbonate sheet to withstand solar heat and Ringkat bat kari barok kawe. Harilum Jaiñtia ru haka arphun riu tariku kala lengkon. Kala Rakhe ya ka Republic Day. Ne ka jing yok senchar kari dala de yala de. Ya ka bala Rakhe hamadan jri salen chut waku jowai. Da ka babut renti ya ki adong sorkar. Haka jing Rakhe ka bala long ha jowai. Usembut menteri rang bak ka jela bak Preston Tensong. Ulap penher ya ka lama lai rong jong kari. Haka ni kasni laya don lang ru Deputy Commissioner ka West Jaiñtia, Ugarat LSN Daik, bat USP ka West Jaiñtia, Ubikram Marang, bat kiwe. Lapen pu pen pieng ya ka jing Rakhe da ka jing pen inam, ya ki khatway tali ki tablus, ki balashna kerpang de kitana trekam sorkar, ban pen pau ya ka rukam trekam, bat ru ka jing pen trekam ya ki skim baper jong ka sorkar. The fish production is expected to produce more. Thank you to the Office of the Superintendent of Fisheries, West Jaiñtia District. Arrangement was required to compensate for the students' loss due to lockdown because of the Lapan pu pen pieng ya ka jing Rakhe de ki jing ruai, jing syaten rai balaya syembenta de ki samla ka dong panaliar, ki samla pule ka kyang nang ba Government College, bat samla pule ka Thomas Jones Sinot College. Usembut menteri rangba ula samru ya ki sernot cabarok ki nang ya syembenta, haka cultural program, bat chaki khatway tali ki tanat rekam, ki balapan inam ya ki tablus. May I call upon the Principal of Hima Thomas Jones College. Thank you so much, sir. Kajinglong Himan na kajala kalong bersyuk-syuk ilayo kadaki di tamasa baper-baper bentuk yang sikrau lemdon sinfut yang nut siya bertembek ya kajing ya kia put apeng kasam bat megala ban warna kasyuk-syuk bateroi kapa ya kipai bak ini kibasyuk ni kitani kaput ban poi siya ni katong baterigin kan ban kumput ya kajing ya ki menteri rambak di Arjela Ilai penduk kursi nanti hinduk naik kelala, di komiti kelalek berjurit dari sejar rengkat bagi regional komiti nasam, bat belum jadi slok, bat diberi di besar hagi di senong, di klik nom senjar senong, di diskaunsel bat diwe, di menteri rangba di nasam bat digala, ilai penduk yang menteri ke Kampoying dari India, aga arbo turik arbo a New Delhi, aga bala IT yang kaipot. Ya kabar sabisar banyak na katnat poye jong dari India. Jadi pendiang ya sinte isna pun dislok di Jakarta Kumar di Jingring Soy NCS Hawes Hasil bat hospital Sipa India Akhirian Ais Jaiñtia Hills Lauba PSP Ais Hasil Marmain PSP Hariboy bat Kasih Bari PSP Hawes Garu Hills. Agalian katnat bawa kumsi bentai jong